Awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadag iti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak ken agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengegak kabayatan ti panaglutok, agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko, akadaanan kano, gapo iti panagdengdengeg ko kadag iti drama. Ngaminton kwan, makidengdengeg dan tumetlaeng kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon aluluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray no mano atawenan tinapalabas kedyak tupulos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta, Janice. Ang maging kay ta. Kat limit pa lang ti relasyon ta. At dayta ka manan, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanag. Janice. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kas tao na iti deket na itaykan ka. Masurunak. Makadantano ka kitayan. Imbag ta nalapdak direknak. Anya? Uy, agselos-selos manan to'y boyfriend ko. Apay ngamin no ipagamon nga gayan ayat ta. Itikas ta. Sardengan da kamaten. Rafi, agkapsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among matday ta, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kapsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papan ka data. Basit laangan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat ti makam mo. Kat husto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ha? Agisam kan iti kasta, rumarte kinatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan mauding ayat ko. Agyaman na, Rafi. Namnamaam akas na agmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti urayan, aggraduar ka ni ti kinamaestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko kan ka ti amin. No saan aga po kan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babagan mo't lang dahil tayo ti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. At agayam ko jay Thailand, kat ibagbaga ng agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kan to ijay, wen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat matlang no ijay kan nga gisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa. Saan mat nga iti kasta, manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin, Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalinto akatrabaho mi jay. Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin tayo tading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam.
Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wen, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti panagsublim? Dituyak pailaang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Oh, nakaununag man ti sinaay mo. Sorry ka din, di kan gumurgura kanya, Wen. I love you. Di met ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Aga maging gaita, kat di mo pa mo tinbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumatlaang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman, no di kat karaman ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong, Atay bagam, Manong, di ka di may papan ka na kayo ka ni Rafi. amom ti may papan kada kami, Manong. Napayagan na. Manong, Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa pinaybayan kayon. Ngamin at damat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, no niya ti plano yo. no kasta. Okay lang kan ka ti panaggayami kin ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad ka na kayo, ading ko. Pudno nga ni striktuan kay di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay makamuka matan Agyaman nak ta maawatan nak, Manong. Awanan niya man natin ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Saan na parikot na ita kanya? Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ah? Nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw kumatan ti boyfriend ko. Nakarkarok may kanyak Ayun gayam, at the good news nga ibagakan ka. Ha? Anya na ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpet ka. Ta umayak ijitagos mo, ha? Wen Rafi, sige, iddepo kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. What, Janice? Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabrod. Ko, nabayagan tayo dyan nga impag na ti ulitag ko. Jak ni namnama ma-aprobahan. Iso nga imbis nga gisurok dito Sana na. Tuloy ko kano ti agadali jay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayuak. Ngam para matlang ka data. Mapalak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko to girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasaw iti kasta. Ngamin,
Sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Tama. Nagpinta sa buyahan ti lilang nagtinit. Saan ka din? Wan nga rod, Rafi. Tunggal ilalan na jainit. Ipasimudag naman ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anang nama. Kaslada kayat mo asawon iti dayta nga imbagaman. Ah, awan. Tinulat ko lang dagiti ibagbaga dagiti manlaniw. Ay, uun gayam. Awatan ba ito yun? Basit met abaks. Anya nga tilinaon dayto eh. Lukot ama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga agpaiso. Adis ti Pebrero ita. Ala, sorry. Nalipata. Ita nga agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kanday ta kwintas. Isuot ko kanya. Maibagay ka di mo't la kanya kintad mo akwentas. Siyempre may bagay lang manaygan ka. At daman na napimintas ka. Agyaman ako ni Rafi. I love you so much. Mabulan sa tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita, kat saan sa apay mga mauawag kang ka? Wan nga ro tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta? Day tamot nga ro ti kanayon ko adamagyan tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man lang ang mabalin na pakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposiblay no ipag-anang awan signal ijay. Kinuman bilang kasta. Di imposiblay nga di na mo ipamuspusan ang di pa nakakontak na kang kaanak kao. Day tamot nga ro ti pampanunutak tatang. Apay awan lam amumaon ka dagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda, ang adamot iti syudad tatang. Awan mat kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti plano mi ka anak kao. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y iti sigod adagos na. Imbaglaangan tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito'y. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan ni Jay Kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan, agmerienda tapay kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyamanak, Novi. Gayam. Imayak tag sa lutsuda kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanyak.
Adda ka di kontak mo kan kuana. Angkwa. Inam abulan ng tinapalabas, manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita, kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text, kat awan pa'y naawat ko manipod kan kuana. Janice. Kay iliw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontak kan kuana. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan itchay. Pasensya ka na, Insan Rafi. Ngam insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsar dengan akulkulitan. Insan, Novi. Kan may sa, maasyanak una yan kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mat? Ta adda ka dito yung agsaksakit. Kaayan ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaat mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinangbal ko at kadagit ito lang ko. Anyan tulangan, di bagana, no makita na ti kastuya kasasad ko. Kan may sa, awan, rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinang ilimot kenkwana. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan, Isu nga arumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam kenkwana ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka ka din? Rumwara kon dito'y silit mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. angam, Di ka kuman agkad ka din saan. Padyak amawatan na ka ni Janice. Rafi, pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin. Janice. apay, Rafi. Ngamin kaya't masaktan ka. Nagruna numamwam. Asahan ako nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di amas nasaksakit ti naramid mo apa nagilimad iti kasta kasasad mo. Ti amo katadakan iti sabalya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay adi ka man la umawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko pa'y din. Ngatan sa balim. Iso adi ka nagparparit na itilasod ti manuabulan. Pakawalan na ako, ma. Sakit na para kanya. Ngam, isulang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno aglinipatan. Tiyamok. Kit mamimpinsan ako na malipatan. Nawan tong komunikasyon ta. Ang nagpitutak. Ngamin, nakarkaro pa'y gayam. Sakit na iten, di pa nang ilimot ko kan ka. Iso nga'y di mawag ni Insan Novi. Imanugotak. Nga'y surot na kaditoyayan ko. Arumbang na lang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Ala, gusto na. Sana balik, tadakan dito'y sibay ko. Amo aging ang panawan. Aging kat maudi nga hangos ko. Makapagdanatabay, hindi sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nag-isublik iti bulot ko, biyaga.
man ako, Nay. Gaputad di ka nagsarteng. Aging ka napagputno ang movie. Ulit ang tiyagkit daw, iti pamakawan mo. Ayatan ka, unay. Unay. Janice. Janice, iha. Naimbag nga orasyon, ma'am. Si Kamat, iha. Mama, ako namlata ka di kanya akon. Mama, agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging ka na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama, amom iha, kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asideg ti kantin apang panganam, tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isursuruam. Anya, huwan iha, iso ngamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo, aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan ka ti sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, bayamon iha. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tipulod na abiyag. Mapagsisilpo kunti amin, mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akong pinagan-ano. Ngamin, ti amokat pud nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, idi nagpakadakan ka ako na nga agflighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti bayag na. Ngam kunakmat, ti Diyos lang ti makaikadeng. No kaano nga isublina ti pulod na abiyang. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapat itugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin na ito'y. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. Nukasta, awanan tinamna maamagasan pa ni Rafi, anak kao. Awanan tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kaasimat nga ron ni Rafi nukasta. Ay, unay malakin din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Wan nga ron tatang. Agfailak lang itilif ko. Bantayak lang ni Rafi di ospital, tatang. Ay, kiwana. Ay, kunalaki din na da di Amerika nga gadadal. Hanggang gayam. Inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Ket nataningan pa'y gayam mentipyag na. Tatang. Naimbagana kumaadagos ti maipapanit ti sakit na. Isan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya ngay nga ron. Kat napasama kain. At tatita na nakaw. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapudnaw. Pagyamanan tay paikit day. Tanamuan tayo ti kasday akasasaad na.
Sakbay ti pupusay na. Janice, Rafi, adda ka di ba? laglagi pa mo kumakaanayon. Ayatan ka unay-unay. Sige lang, ti babae, ti biyag ko. Sige, ti mo na. Kan maudi nga ayat ko. Ay ayatan ka man unay-unay, Rafi. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimat ka. Kat ulit ka manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sayo. Iti kasta. Di kan marikatan. Di kan tanan. At daak lang iti sibay mo. Di kan to panawan. Ikarintay tanan ka. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Rafi! Makalawasan tinapalabas. Manipod na itabon day tirapay. Kanya nga iti plano mita anak kao. Ituloy ko taga brontan. Sigurado ka iti day tapangedeng mau. Wantan. Panagkunakat na laklaka ang makalipat no madayumak. Adakan ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pa dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak kao. Wantan. Kat agyaman na unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kasla kayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakapsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimet ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimet ti amin, mas adadupay kumadagiti lagip nga inbati na. At adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gayta kat kasladyak paylaeng maawatan, no apay nga inlimod ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimod na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawenan ti napalabas manipot pimusay day ti Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasang akpaylaeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem no man bilang makasarak ak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsyek a maawatan nak. Panawen tulaengen ti makaibaga no anya ti agururay agasat kanyak.
Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal maysa kada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumtang ti inkeddang ti Diyos, apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak, nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumtang iti biyag mo. Luktam nga ro ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, diing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Sakbay ti amin, awatem man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadag iti agkakapintas a drama, ngayon ka ipatpatangatang dito YouTube. Adrian ko namlat ako makanyakon. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti agdama akasasaad ti pamilyami. Siyak ti naudi kada kami atallo nga agkakapsat. Nakita ken nariknami ti panangipateg ken adu a sakripisyo dagiti dadakkel mi, manipod ubing kami, aging ga adimmakkel kami. Inaramid da amin a kabaalanda tapno mapaadal da kami ket saan mi met asinayang dagita a sakripisyo. Ngamin, nakaturpos kami met kadagiti kursomi. Ti amok idikat agnanayonan anaragsak ken naornos ti pamilyami, ngem nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti maysa a pannubok kada kami. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta ni Mama? Okay lang matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman ni tay. Imbaglangan ha, tanapakalmak matla dagos. Ni Papa, kumusta matan? Mapmapan ka di matla ang iti doktor na? Dagijay pusa, sa dino ti ayanda. Hello, Ayan, Adrian. hindi po. Anya ka din ti mapaspasamag ka. Wa manang. Sige, kumawag ak to ito madamdama. Ni mama. Amangan Ila manan namin, birbirukan no, na. saan pa'y apinaka Sige, ni Papa. bye. Sa dino ka diti ayan ni Papam. Nakpan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa intod madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lulam, sigurado nga adumanan ti agatang ita. Mapan ko tulungan ni Lulam, anak. O mama, agkalma kay kumalaang. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan. Nabayagan nga awan. Nimat papa, adda iti silidyo. Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta, adda ka nang dagiti pusak. Sige ata, agluto akpay. Mama! Agluto ak. Pagpasan na aglabaak. Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha? Hapay ngay nga awan dito iti kaldirok. Hapay ngay, sa dino ti ayan ti kaldirok. Saan mo't adagito'y dagiti us-usarak? Mama! Ay, awan mo't dito'y dagiti kaldirok. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Hapay ngayon duling yaw. Magluto akpay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ayan na. Agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na. Nay, isoblim ti bagas tagluto Nawatam, irwar mo ti bagas. Nabannog ka din, amangay aywan kada kami kan ni Mamayo. Papa? Tuwa kami nga inutil nga aywan naman ako. Sana mawawatan ti ugali ni Mamayo. Numaminsan, naungat. Inton kuwan, nasingpet. Numaminsan, kumaro, di kinakabaw na. Syakmet, dandani jak unayan makangag.
agtulang aksan. Ken, to'y may samatak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa, kinapudno na mas asya na kon kan kaanak ko. Mapmapanan titawan. At ang inad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagakutakas to iti kasasad mi. Ket isakripisyo mo ten. Tibiyagwan o pagnagsakam ka po kada kami. Kasanukan to nito nawan kami. Awan to ti makaiwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay lang. Kabalak na ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin akabalak. Amang iwan ka na kayo. Anak ko, kabalak na ito eh. Kung naklang araw din, Papa. Sana tilapan panunutan nyo. Ala, nagsubli kayo ng tisilid nyo. Tapno makainan na kayo. Rabihin. Agiamanak no kasta anak ko. Agiamanak iti kinasayaat mo nga anak. Anya, inton bigaten ti flight mo amapan ijay Canada, kunam Grace. Api nga italaang nga ibagham. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papilis ko. Saan ka di? Ngam kala at matipan ang ibagam nga inton bigat gaya man ti flight mo. Api nga italaang nga ibagam. Kahit ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo ten nga eh. Adamat trabaho. Asino nga ti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada dito balay? Kabayatan ti kaawan ko. At damat ni Junjun. Isupay lang ti kadwam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun, ket agad-adal jay tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Itikas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kanon to pay day tamanang. 2 bulanan nga ibagbagam day ta. Aging gay ta, awan pa'y nabiro ka. Ano sampay laang ka di ading ko? Saan mat analaka ti agbirok iti katulong ka? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mamakan Papa ha? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanin asawa kan anak. Siyak met, single mom. Siyak lang tinamnamahan ni Junjun. Iswa... Papa! Papa? Anay ko, anay ti Mama. Anya tinapasamak, Papa? Apay Papa, naan ano ti imayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadem abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Makatipid tayo ti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una Papa. Nalaing kamat gayam nga agpukis. Malagip mo pa, idubing kayo. Siyak ti mangpukis ka na kayo iti. Nasobra nga ro, tinangpukis iti kanimanang mo aros. Kas lalalaki iti tipukis na. Ay, permi asangit na. Inungtan na kamat ni Mamayo. Wen nga ro, Papa, malagip ko. Katkatawan mi nga ro ka ni Manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam iti walis idi. Wen nga ro, ay, tinawit mo kanyak, ti kinalaing mo ngagpukis, Adrian. Ket mo na, Papa. Nga, ha? Anya da jay? Kasla da nakset. Ha? Adagas asok manipot iti kusina, Papa. Oo nga, paiso. Mama! Mama! Laura! Anyat napasamak? Anyat napasamak ditoy? Mama? Ay na, nagluto pa lang kami ni Mamayo. Ay, managlilipat lang arudan. Laura! Sa dinutayan mo! Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pa'y laang. Agluto ak itin na po'y. Ayan ti bagas. Ay, kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay Mama. Okay? Agkalma kay ko, Ma. Sigat ti makamu ditoy, anak. Ay, umaykan bakit? Intan iti selekta. Mabiit laang, Mario. Agluto ak pa'y. Wen, nintun Adrian tagluto. Umay kakit din.
Pare Leo, nakaawag ka mat? Pare Adrian, adun ti absent mo iti kumpanya. Jakon kabalan nga irasonon pa ay. Nang runa, kat inaldaw mo ten asumrek ti boss tayo. Masapul asumrek ka inton bigat. Ti kasta. Saan nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jaksan makasubli pa iti trabaho. Sayang mo ta pare. Sayang dagiti nagrigrigatam. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti dayto a kumpanya. Sayang nga talaga pare. Agam, talaga sa anak pa mabalin nga agsubli ti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni mama. Sakit nag-abroad mo ni Manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod daytan nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver ka dagiti dadakkel mo. Panunutom kumama at agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto akpay laan. Nakaluto ako, mama. Isungarot na mangan kayo. Subuan kayo, ha? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy day ta. Ha? Mutoy. Saan, mama? Siyak di bang subo ka na kayo? Ala, agnganga kayo ta subuan kayo. Naimas din luto ka masina. Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat ti mangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantayog pa siya rin pa. Ala, mangan kayo, mama. Agpaiso, mapantag pa siyar. Promise. Wen, promise, mama. Basta mangan kayo, wen. Sige, mga nakon, subuan nak ngarutin Bartakam, mga nakon, tamapantag pa siya. Wen, mama. Antoy, oh. Nagimas din lutom. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta. At napamiksayo nga agpasyar inton madamdama. Malagip mo pa kat iti kanayon na panagpasyar tayo iti dito'y apark, Adrian. Una ba pa? Igat-gatangan na kami pa nga iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Uwan nga ron. Nakaariwawa iti dagiti dua kakabsat mo. Kaslada pilit at umaritit. Uwan nga ron, papa. Kasla ka ano lang dahi niya. Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Ada aso. Alaan tayo dahi ta nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa dahi ta. Saan nga aso? Ay saan? Aso dahi ta. Aso. Awan pamilya dahi ta nga aso. Pakanin tayo. Laura, pusa dahi ta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala. Awanan. Nabasan. Okay lang dahi ta, mama. Ala, oh my God, mama. Mama, lumugan tayo iti kotse. Agawit tayo. Adrian, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad. Iti kasta, at akadwam amangaywan kada mamakan papa. Una manang. Kat, kumusta ka nading ko? Kumusta ti trabaho? Okay ak lang manang. Iso na lang tanay katakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Amangan no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayon ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oresahanen. Jakmet nga minunay rumrumar. Jakmet la mausar. Sayang lang. Masapul mo ka di ti kwarta? Nayunak langan ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no ada kayat mo agatangan. Okay ak lang manang. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mo't dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mula ang dayjay oposisyon. Okay ak lang. Kunak mo't manang. Talaga kasta. Masapul nga sakripisyo ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasday mo ta talaga. Sana ya. Priority tayo. Dagiti naganak tayo. Ngam ti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama. Ni Manang Grace. Ha? Mama, siyak da ito'y. Ni Grace. Kumusta kayon, mama?
Ay, Awanan. Di na ko namam mo ni mama. ay, talaga akas na, manang. Siyak tupay akanayon, akadwana dito, ikan makita na. Di na kamam mo. Da kayon tulakid din, adi nakadwa, kan makitkita akanayon. Pasensya ka ni Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga, ading ko. Saan tayo mat anagayatan ti kastoy mapaspasamak? Uwan ka di, manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akas to'y tigasat, dagiti dadakkel tayo. Okay. Husto na, sweetheart. Kalma lang, wen. Sorry. Pasensya ka, no jak makapan iti anniversary ta. Amom mat. Jak mabalin na basta ibatilatan nagiti dadakkel ko. Nang runa ni mama. Kumarkaro kami na talaga ti sakit na. Maawatam ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adakan ka dayta, Adrian. Choice mo dayta. Katapno di mo mat kunang, siya kun timang bawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayan ama stress? Ha? Anyat kahit mo asawan, Ivy. Aywanam ni mamam, taiwanak matibagik. Saan ko deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Agbreaktan, Adrian? Saan ko amat akas, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayad da ito'y. Please. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello? Inidip na ti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito eh. Apay ka di, Uncle? Apay akas titilangan ni mama. Kita, nakadungdong rin. Kaya nakarugrugit pa eh. Abay, di mo ka di maangot ha? Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun. Uncle, isungarod nga inuray kayo. Diyak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Mario kak ngamin. Diyak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit tulakit tinti sa bali a tao. Isungarod nga da ka dito eh. Tapno damang bantay ka da lolo kun lola. Kabayatan ti kawan ko. Bantayak matida. Iso na laeng talaga adyak pay kabalan adalusan ni Lola. Bantayan nga. Kat no day tamad lag, cellphone ta sa sikaswan. Inton ko, alak day ta cellphone no, tay barsak kon. Anya matan, bakasyon mi nga rod, isa arumbang lang nga ginanaak. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparyak. No bumakit ni mamim, kat kastoy ti agbalin na kasasad na. Abay, kasta ti bagamkan ko na, Junjun. Ha? Ala, tulungan nak dito eh. Hugasan ta ni Lola. Tarasan. Kun Uncle. Saan? Naglamin. Mama, masapul nga agdigos kayo. Agkalma kay lahing. Wen? Saan? Diyak kaya tagdigos. Ay, naglamin. Diyak kayat. Sana mabalin, mama. Masapul nga agdigos kayo. Iti kasta, nabanglo kayo. Wen? Diyak kayat ko naklagarudan. Diyak kayat. Naglamin. Diyak kayat. Mama, please. Nuambom lang ko, ma. Nabambanog ako na. Yan. Diyos ko. Pag-asim. Nabanog ako na. Diyak sa kabalan. Adrian, anak. Adrian, anak ko. Mama, mamunak ka din. Adrian, anak. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Owen, siyang ni Adrian, aburid ang anak mo, Mama. Sorry, Mama.
papa, itulod yun ni mama iti siladyo. Umay ka, Laura. Mabatan iti silit wen. Iti kasta, makainanakan. Okay, mati blood pressure ni mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan manang. Kan adda kagat-gatang ko nga agas daki ni papa. Surusurutang kadimit laang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanen amabalin nga agluto ni mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang, aging nga awan pa'y mabirukak akatulong. Uwan manang. Adda ka di parikot, Adrian? Andaman ka na awan parikot. Uwan, katuwan lang ti mabalin ko nga isungpat kan ka. At dapay ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanyak. Malaksid iti uwan, manang. Uwan, aramidag. Amin na pangibaunan, kan ibagayo kanyak. Tungtong palat. Adrian. Sige, ado pa iti aramidag, manang. Nagsarita kamin kanimanang Susan, Adrian. Siya kunti makaammo iti sweldo na. Isungawan rumbo nga pagdanagam. Nangina, saan na bale. Tinapatag, maanusan na nga iwanan ni mama. Ang manang Grace, amano kaslamot lang kadagiti imunan anangaywan ka ni mama, ni manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumata ni mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga tiyan mo tayo. Amangan mo't no agkasundo da ka ni manang Susan. O, di pabor ka da tayo. Sa bagay manang. Saan? Jak kayat. Jak kayat. Ah. Saan ka kayat? Umadayo ka kanyak. Mama, apa yan? Kalma kailangan. Jak kayat! Adaywan nak! Di ka kayat! Pumanaw ka! Apay manang Susan, anya ka di tinapasamak. Ay, kuha sir. Aw-awi saklaang mat amapan ije likod. Iti kasta, makaaliwaksay mat. Ang timmaray matan sir. Basta jak kayat! Jak kayat nukulak jak kayat! Ako ngutak na. Sige. Agkalma kailang mama. Manang Grace, baliwan to lang ito umawagin to madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon sir. Jak sa maanusan ti inayaw. Ha? Garug-rugi lang manang Susan. Wan, basta, pasensya kayo na talaga, sir. Jak kabaulan. Amom, adda anak ko a lalaki. Nakatataer. Mabalin na ti ag artista. Nakasingsingpet nga anak. Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto, aglaba, aglinis kandag tumapay. Abak na pa'y dagiti do ababay amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar iti ay park. Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingput mo't akas kan kwa na. Jay mangaywan, kan mangayat kan kwa na iti kas iti panagayat ni mama na kan kwa na. Ipatpatag ko unay iti buritag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Amom ka diti anak ko. Amom ka diti agan na. Amok adinak to iba titi buritak nga anak ko. Ma, asyak da ito eh. Ni Adrian, ti anak mo nga ipatpatag mo launay. Amo mama, ano maminsan, kahit kunti sumuko. Damdamagak iti Diyos, no apay asyak pa'y. Apay asyak pa'y ti masapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin no malagip ko ti amin asakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin apa nang ipatag.
ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo. Nang runay tataka sa pulandak. Aramidak daytoy. Sana kas obligasyon ko nga anak yo. Ngamit di. Kaputay patpatag kayo na mama. Adrian. Wen mama. Siyak nga rod. Siyak ni Adrian. Siyak di buridak nga anak mo. Ket di kanto pulos baybayan mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin, ipatpatag ka unay-unay. I love you, mama. I love you too. Adrian, anak ko. Mabannugak man, mapuyat, ken marigatan, ngamjak to pulos sumuko ang mga iwan kadagiti dadakkel ko. Nang runa unay iti inak, anaadaan iti kastoy asakit. Jak to ida panawan, agingga asibibiyagak. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko. No awanda awanak met abiyag ita dito'y lubong. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin kanayon ti panang tartarabay na kanyak, ket ti kanayon ko nga ikararag, ikanak pa'y kumaitiat at idug nga anos, tapno aywanak dagiti dadakkel ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Adrian. Ken ka pagayam, Adrian. Dayawon ka unay pagayam ko. May saka apagwadan nga anak. Nadaras ti panagtulit ti panawen. Nagbiit nga aglabas ti aldaw, bulan ken tawen. Ababala ang tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ipaay tayo nga rod ti oras tayo, kadagiti dadakkel tayo, kabayatan ti kaadladapay dito'y abiyag. Ipakita kan iparikna tayo, nga ipatpateg tayo ida, tapno awan to ti pagbabawyan tayo, intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Adrian, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. May saakmet kadagiti rinibo-ribo anaesem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Isu ti liwliwami kabayatan ti inkam panagtrab-trabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga iso ti makagapo, no apay nga aging gaita, ket balasang akpay laeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga rod, Nana. Kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos, Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apadi. Saan pa? Seminarista pa lang, Nana. Kastaya, Baro. Kunakit di ano na ananay kan apadi. Saan pa, Nana? Ay, gayam. Ni Divine. Kumusta matan? Okay lang mo't, Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana. Wen, bayam ta ibagak tuken kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti ti sumarong ka reji balayo, Nana. Ay, wun Baro. Amumot welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako na, Nana, ha? Sige nga, Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apadi? Jak kayat? Ne, apay nga eh. Di kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a divine. Agbagay kayo ngamin. Anya, sika talaga, Olivia. Di lamalablabid mo. Amum ka di,
Manipod idi pimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar kenkwana. Ado ti agar-aram. Saan apulos anak ki boyfriend? Oh? Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti bagbagak manong Steve. Promise. Siguro, urayan na kanya. Olivia? Steve? Divine, kumusta kan? Okay, aklang, Mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Hindi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordina na kas may sapadi. Iti kasta, may kanang iti gundaway nga agpanunot ken agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di eh? Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyugtan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Amangan mat no nalipata mon ti dalan, amapan ijan. Si kamet, malipata kayamet. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Di mat isula ang ti agmaymay sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi na amwam nga agpadi gayam ni Manong Steve. Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iti balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamot katwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga paspastrek dito'y balay iti uray asino, aging gaasumangpad ni Nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi, Manong Steve. Hello, Olivia. Apa di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang asumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang, saan aya? Oo na. Anya nga nga ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya chocolate? Kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mabantan. Amangan numala daw ta iti misa. Anya ka kadi Steve. Ije ka man sango ako ngita. Anay, apay nga gadal ka ngay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko. Kadagiti amin adanda ni agpadi. Si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulog kay Jibalayo. Una, ninamnama kong daytay, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray tayo ti makan nga iserve na. Adaited ko kan ka. Anya man ang dayta. Ate, lukatan. Sus. Kasla ka niya, Steve. Kasangsangon lang arudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga nga dapay laing love letter mo. Diyan kamin kahit nga na malipatak. No kamin surat ko. Maibagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa man. Itan? Iti mismo asangwanam? We, kahit ko makita ti reaksyon mo, kabayatan ti panagbasa mi ti surat ko. Uy, sa anak nga affected niya. Bus, sige man. Kita man. O sige, basa mi tinapiksa. Dear Divine, my love. Shh, saan mo't akas nakabiksa na? Tsak mo't kahit ang mga ganda amin dito restaurant. Kat, isumati ko na piksa. Kahit mo tala makangag
Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine My Love, nubas-basaam ita dayto iti sangwana, kayat naasawan, simurot ka kanyak anapan na kimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti mano arabii, ajak pan nakaturog, kan panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan na, itilasod ti ado atawan, nagkita, kan nagkadwata manan. Oh, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturturog. Wen, manumot arabi ha. Iti anya ko maaga po. Madandanagan na kami. Kasanon no atan boyfriend mo. Kasanon, no di na kun kayat na makita. Anya ngay ko mati pagdanagan. Kaya't ko asawan, apay ko mamadanagan ka. Talaga siguro kas jay. No tanda ni makita mo, ti tao kay nay ayat mo nay. Agdanag, wano ag nervyos ka. Hey, Divine, napauli magkamatan. Ha? Ay, kuhan, Steve. Sikat talaga. Makapasurong na ginalinya. Us, talaga ka diya masursuron ka? Apay nga ron nga gisam ka. Ha? Hay, jak amukin kay Steve. Ituloy ko man lang ang abasaan. Iti iunag ko iti seminaryo, ti amo kat maminpinsan kan amalipatan, ngam nagbitutak. Iso nga ita kanaagdaanak iti gundaway arumwar, tapno makapagpanunot, no ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wanyo saan. Ginundawayak daytoy, kat inturong nakdagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging dat kaano ngamin aya ti kaaddam iti ruwan, ha, Steve? Depende No nakadesisyon akon, mabalin ko mat nga ibaga, adya ko nituloy ti panagpadik. Uno, agsubli ako iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pay ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan nagbaliw ti panagayat ko kenta. Ket ad-ad pay nga inayat ka. Nang runa no malaglagip ko dagiti panawan nagkadkadwaan na. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwa dito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiag. Agay ayat iti napudno, Steve. Oh, kunak man no saan ka nga affected. Apay nga ron na nakalablabasit mo tandag iti pingping mo. Saan mo to? Magilkilig ka niya. Saan ninyo? Kanya nga iti marikrik na mita. Mabisin. Ha? Mala, mangantakit din. Ay, nagkita talang idikalman. Ita, ada ka man hindi ti balay. Apay, naumakan kanyak. Ay po, siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Wow, siomay. Ay, mabitla nga, mga laak iti manlukong. Oh my God, mapantay di kusina. Ay, uwan gayam. Kasla ni Ronnie tayo na sabat ko itay ha. Dito ka dito naggapon ha.
Nakamisuot, met. Kasla saan may drawing ti rupa na. Wen, kagap-gap po na launay dito'y balay. Ag subli-subli nga rod. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Ngamjak imanugod. No, kasta, nagasatak nga rod. Ni, apay mo't anak ko nam day na Steve. Ngamin, kanayo na patgamtikit daw ko. Kaya't ka di asawan day ta. Nga tanam-namakan ka. Aday ta ka manan, Steve. Siyempre, sa bali tamat. Ag kaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disembre ka ito seminaryo. Isungaron nga di rin mo, anak. Kat si kada agos ti binirok ko. Imbaglangan, tawan pa'y boyfriend to. Awanan iti bokabularyo pa'y ti maki-boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di amamuan, no, apay? Ay, ko na. Awan. Siyak laangan ti makaamu, no, apay. Manang Divine, at surat mo, nagapu ka ni Manong Steve. Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin namot nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa ilaang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam anakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaan nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita ken agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat amaawatan na. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na ken arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amarik na nga agayatak ken ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayat na. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusungbatan na, jakun ituloy pa'y ti panagpadik. Jakun agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan tanga agpada iti marikrikna, namnamaam amaawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat. Steve. Divine anak, rumor ka biit, adda bisitam. No ni Steve, pastarakan nyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumor ka gamin Sino nga'y kumatibisitak nga'y bagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Sino nga'y ngarod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumor ka anak ko. Ing kadanunan iti salas, si kakano ti kayat na makasarita. May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakatistorbo Sa nabalit na mabitak lang, met. At dalang kayat kong ibagakan ka. Anya day ta, sir. Amo ka nagkaupingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan.
Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tungkol maysa. Ket sana nailimat kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Agam naputad dayta. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Ha? Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok daytoy sakbay ti panakaorden na kaspadi. Agam sigakit din ti mo na sinarak na. Ba nagadyak magustuhan. Ha? Divine, iha. Amumet, saan ka di? Amum tinagdalanan ni Steve, gapu iti sakit na iti puso. Amumet nga urela awagan mi aminan iti asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim ha. Di ka kumagbalin alapet para iti panagpadi na. Magipagpakasya ken kabalasan ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pay ngan ti panang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niha. Amo ka nasakit. Ang masapul nga aklunan niyo. Asahan na kayo ka ni Steve tinaituting para iti tungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks, iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka, itamlang asinungbatan. Parang may something. Isus, awan na. Basta atap no maamam ti sungbat ko kadag iti surat na. Agpayso, manang? Wan, basta tap no mapnag ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakkan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, ngam masapol nga isakripisyo ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panangtungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga akluneg at lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit metten manang. Itad ko ba talaga daytoy kani Manong Steve? Puan Olivia, itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanen pagtugawan ta. Ay, un nga rod manang. Dito'y tan alikot. Adumat ti tugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaaway ka. Ijay ta nga agtugaw, iti kasta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story that not abda nga interesting. Oh, naitriga kayo niya. Ni Father, naabdaan iti love life. Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na tayo di simrigahon iti seminaryo. We have to break up. Again, grabe ti tama kakwana. Ay unay dahito yung babae. Iso nga iti imuanak iti seminaryo. Sakbay ti pan nakaordin ko.
Sinarong karar na ito ay. Parang una, no kaya't nakmay. Kahit nakastaman bilang sa nga ituloy ti agpati. Agpayak lang ang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sa bali apag-uspusan. Ayayatan nakmat. Nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kakwa na, importante atong palag ti bukasyon ko. Ngem ti ayat-ayat mi atwa. Amoyo, brothers and sisters, husto na iti bagana. Ngamin, iti panaglamas ti panawan. Namiris ko, at talaga ada ito'y ti layat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagserbiak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagasatan, ngamin, imbes ay adayunak, sa tamas inya si dagnapay iti Diyos katapsan. Sabay ko tauray ti maminsan lang, at dapat may sa atao amang yasideg ka na kayo iti Diyos. Lumaminsan ngamin, at dadag iti panubok amang yadayo kada tayo iti Diyos. Ngem, ag ipatulot na ito'y iti tao, nga agbalin nga instrumento. Tapno agsuplita yung matlaang ketwanan. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak idinangeg ko ti boses ni Steve. Nakatataar iti suot na nga abito. Makaayayo dagiti mata ken isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Dios. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasagana ak amang ipaay iti amin iti Diyos, ngamin amin nga adda kanyak ket nagapuken kuana. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo divine. Ken ka pagayam divine. Mabalin a planuan ti tao ti amin abanag, ngem ti pagayatan ti Diyos ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo kani Steve, nagtalinad ladta ti ayat iti puspusoyo. Kat iti panagkita yu manen, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag a nagduadwaan ti panunot ken riknana no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, insakripisyom ti ayan-ayat yu kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man ket di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manen. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipateg mo ken mangipatagkin ka aging gattong palbiag. Alakastan pagayam divine ket pagyamanak unay ting ka panang ibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.